abakurikiye Ishyaka Media tubanje kubasuhuza muraho neza. Nk'uko mubizi rero tubafitiye inkuru zitandukanye hano ku Ishyaka Media, inkuru zizewe kandi ziba zaciye ku binyamakuru bitandukanye. Turabasaba rero kubikurikira mureba, mudukorera subscribe ndetse na comment, wamukoze cyane. Nk'uko mubibona rero hano dufite umuntu turi kumwe, yitwa Girimbabazi Thomas. Ndabashuje mu izina rya Yesu, tubasezeranije yuko buri munsi muzajye muza kureba ibiganiro by'isesenguramakuru, ibiganiro bigezweho nako kongeraho ibigezweho kandi by'isesenguramakuru. Nk'uyu munsi turagaruka ku nkuru n'abakuriye kuri Rwanda Tribune ivuga yuko umuhungu wa Habyarimana yaba yaragiye kumvikana na Tshisekedi yego ku bijyanye na FDLR. Inkuru dukesha Rwanda Tribune iravuga yuko umuhungu wa Habyarimana yagiriye uruzinduko muri Kongo. Ese ni Habyarimana wuhe buriya? Buretse wenda nyisome. Uruzinduko rwa Sharonke Habyarimana ibitaravuzwe. Amakuru mashya mu amakuru Rwanda Tribune yamenye yakesha umwe mu bakozi b'ikigo cy'ubutasi bwa Kongo Kinshasa, utarashimye ko amazina ye atangazwa. Avuga ko mu matariki ya 5 Kamena kugeza mu matariki ya 10 z'uku kwezi, umuhungu wa nyakwigendera Perezida Juvenal Habyarimana yakoze ingendo mu mujyi wa Kinshasa ku butumire bwa Perezida wa Kongo Antoine Félix Tshisekedi Chilombo. Uyu mutangabuhamya avuga ko Sharonke yabonanye na mukuru wa Perezida Tshisekedi witwa Roger Irunga, bakavugana ku bijyanye n'imikoranire ya leta ya Kinshasa n'umutwe wa FDLR. Muri ibyo biganiro havuzwe ku barwanyi ba FDLR barimo na Majoro Kizito ufungiwe muri gereza ya Muzenze n'abandi basirikare benshi bafungiye muri gereza Zandoro, Makara na Angenga. Umutwe wa FDLR ukaba warakomeje gusaba leta ya Kongo ko yabarekura, ariko bikanga. Byaratinze. Bimwe mu byari byajyanye uyu muhungu wa Habyarimana harimo kumvisha ko leta ya Kinshasa yarekura abo bantu. General Major Christiana Ndayiwe ukuriye ikigo cy'ubutasi mu bindi byaganiriweho na leta ya Kinshasa n'igitutu gikomeje gusabwa iyo guverinoma ko cyo kureka imikoranire yayo na FDLR, aho perezida wa FDLR Byiringiro Victoire yaba yarakunze kwerekana uyu Sharonke Habyarimana ko bafitanye impungenge ko FARDC yabahinduka ikabarasa nk'uko byagenze mu myaka ya 2013. Aho rero Sharonke Habyarimana yavugiraga uyu mutwe asaba ko abarwanyi bawo bavangwa na Wazalendo kugira ngo haboneke uburyo bwo kujijisha umuryango mpuzamahanga. Hanyuma nasomye byinshi n'umuntu uri kutwumva aze gusimbukira ayisome. Ni inkuru ya vuba, niyo kuwa 27 nimugoroba. Sharonke Habyarimana ni umuhungu wa Habyarimana nyine. Habyarimana uriya wahoze ari perezida. Rero ashobora kuba yaragiye ngo kuvugana na Félix Tshisekedi ngo
barebe ukuntu bahisha FDLR n'ukuntu bayitegura kuza gutera u Rwanda. Nicyo ubona bashaka kuvuga. Ariko ushingiye FDLR igihe nayumviye, kuko njyewe navutse 94 ariko navutse nyumva, FDLR ishobora kuba itagifite imbaraga, kuko abantu bari bagize FDLR bari interahamwe abenshi bahunze 94 batsinzwe n'urugamba. Yego. Rero abo batsinzwe n'urugamba icyakoza bamwe barafashwe bazanywa mu Rwanda, abandi bagwayo bitewe n'ubusaza, nibyo natekereza. Ariko FDLR ni ikibazo kigarukaho na Kagame cyane, kandi si Kagame wenyine, n'ibiganiro by'u Rwanda bikunda kugaruka kuri FDLR. Yego. FDLR rero iyo urebye ishobora kuba itararimbuwe burundu, ishobora kuba itararimbuwe burundu, harimo processes zo kuyirimbura. FDLR ikorera ku butaka bwa Kongo. Félix Tshisekedi nshingiye ku magambo ye ashobora no kuba ari yumva yayitera inkunga ariko akayibura, kuko yiyamamaza yavuze yuko ubwo ari wuzirasira Kigali. Nigeze kumwumva ari kuvugira mu bitaro ejo bundi arwaye, ari kuvuga yuko FDLR yasize ikoze ishyano mu Rwanda, ikoze jenoside. Avuga ati nuko FDLR yasize ikoze jenoside, ati twagize abantu bo kudufasha batari beza. Nicyo kintu wumvaga ari kuvuga. Ariko uyu munsi ukabona FDLR Perezida Kagame asa naho yarenguye, avuga ati niba kuko babona twarateye igihugu cya Kongo bakamenye icyo twakurikiranye. FDLR ishobora kuba yariri mu mugambi wo kugaba ibitero mu Rwanda, Kagame agasa naho agira ubwirinzi ku gihugu cye, akaza ubwirinzi ku gihugu cye kugira ngo FDLR itabona inzira. Ari naho nigeze kumva speech ze avuga yuko azakurikirana, nako atazigera arwanira ku butaka bwe, ubwo ni Perezida Kagame, avuga yuko azasanga umwanzi aho ari akaba ariho barwanira. Rero ibyo byose birakwereka yuko FDLR ntaho iri, birakwereka ko ntaho iri. Cyane ko ubutaka bw'u Rwanda rega ni butoya, ntabwo waza kubukoreraho intambara n'abaturage bahari n'ubutaka buhari, ntabwo byakunda. Bazajya bagenda bahanganire hakurya iyo ngiyo mu gihugu cyabo, kuko nibo baba bafite ubutaka bunini kandi nibo baba bafite ikibazo. Ubwo rero nta mpamvu yo kuza kurwanira mu Rwanda. Niyo mpamvu Perezida Paul Kagame yavuze ko aho kugira ngo baze mu Rwanda bazajya babasanga hakurya. Rero turi mu isesenguramakuru, FDLR nta mbaraga ifite. Oya, ntazi. N'umuntu umwe w'umwihebyi uramuhagurukira, niko Perezida Kagame yavuze, yuko abihebye nyine niyo ari babiri bashobora gukora ibintu bikomeye, ariko FDLR nta mbaraga ifite, kuko nshingiye nta mbaraga ifite. Bamwe ni abasaza, abazi urugamba ni abasaza. Wenda se dubara abana babo bavutse, bamwe bazanywe mu Rwanda, abana ntibaragira ikintu bamenya. Oya, urebye na FDLR abenshi bazanywe mu Rwanda
abandi bicigwa n'ibihe, wavuga ko bapfuye kubera igihe bari muri Kongo. Nta mbaraga ifite, ahubwo twareba uyu Habyarimana yari yagiye wenda gufata ngo abari muri gereza bafunguze. Ese ubundi Habyarimana ashaka kuza kuyobora u Rwanda agafata ingoma ya se? Ushobora gusanga buriya ari kugira ngo wenda perezida wa Kongo aze amufashe kuba umutekano yawo uhungabanya, kugira ngo wenda asimbure se. Asimbure se ko biri kurera. Urumva biragoye, ariko urumva niba ashobora kuba afata umwanya we akajya kureba Tshisekedi kugira ngo wenda abe yamugira inama, kandi Tshisekedi nta yindi nama yamugira, ni ukuza kurwanya perezida uriho kugira ngo wenda arebe ko yafata intebe. Ariko i Rwanda hari kubera ibiganiro byo guhuza u Rwanda na Kongo. Bumvikanye agahenge n'akantu babirizwa muri M23, ahubwo imirwano irakomera. Kandi leta ya Kongo noneho uyu munsi wa none iri gukoresha Sukhoi, n'iziri gufata ikagaba ku birindiro bya M23. Njyewe ukuntu mbona M23, mbona Kongo ishobora kuzajya ikagira umujinya ikaza kurasa mu Rwanda. Niko mbibona, kubera yuko M23 ntabwo yashiramo. Uko bugenda bucya igenda ijya burya erega umutwe wamaze kugera mu baturage kuwukoramo biragoye. Sinzi niba hari n'abakongomande bari kunyumva bavuga ikinyarwanda, ariko ntabwo wafata umutwe wageze i Kigali ngo uwukuremo. Kuwukuramwo biragoye. Ari umutwe wagezemwo wamaze kwigarura abantu. Erega abantu bajya banabyumva, iyo umutwe ntabwo ari uzagenda ngo ube mu birindiro gusa, harimo n'abazaba ari abasivile babana n'abaturage. Gufata rero umutwe ukawusohora ni nko kuvangura ibiryo n'amazi. Ntabwo byapfa gukunda M23, ntabwo yashiramo rwose muri Kongo. Gereka wenda Tshisekedi aho baguritse nk'uko we yari byivugiye mu yiyamamaza ngo akaza kurasa mu Rwanda. Ariko ikintu mbanje kubabwira, ntabwo umutwe wa M23 ushobora gushira muri Kongo. Birabyo kuvangwa azawuherekeza paka mu Rwanda ntuzashiramo. Noneho nabonye ahubwo na Kenya yohereje ingabo. Yazohereje muri Kongo? Kenya yohereje ingabo muri Kongo. Kandi Kenya urabizi ni uriya perezida wayo ni inshuti ya perezida Kagame. Rero nta nubwo we yabyumvaga ibijyanye no kuba M23 iri kurwana na leta. Yaraho yatese ubundi M23 ko ari abaturage, ko ari abavandimwe b'abakongomande bakumvikanye. Ariko nabonye yohereje ingabo. Rero mbona izirangabo za Kenya, Kenya yabaye ifite ibintu by'akaduruva, ifite ibintu iri gukora ibintu bya meranje. Ntago iba yateguye. Nta kintu ingabo za Kenya zigiye gukora muri Kongo rwose. Wapi, nta kintu ingabo za Kenya. Ruto kuvuga ngo yohereje ingabo, ahubwo mbona ari nka zizaba maneko wa M23. Impamvu zizaba maneko wa M23, ingabo za Kenya bara bose baba bagiye kwishakira zahabu. Bara bose baba bagiye kiriya gihugu gifite ubutunzi. Reka burareka manze nkubwire Innocent, uramutse ufite miliyoni, burya utabaje wabona ugutabara. Abakire baramenyana. Abakire baramenyana. Buriya ntabwo waba ufite miliyoni ngo mbwire runaka ati yewe ngwino ngire inama ngo ubure uko bigenda.
kandi iyo ngo utabaje usimbuka vuba vuba kuko uzi ko hari ikintu ushobora kunkuraho. Buriya rero Sadeke ijya ari Kongo numvaga ari umunsi umwe bakarandura mu 23, ariko uyu munsi wa none nta kintu baye mu 23 ubona iri gukora. None urumva bakora iki? Nta kintu bari gukora. Hanyuma rero uyu munsi twibanze ku ntambara. Reka mbabwire yuko abantu bari kudukurikirana kandi mu isesengura ry'intambara ya Kongo nawe mu 23 FARDC nawe mu 23 ndetse n'abafatanyabikorwa babo ntabwo bashobora gutsisura mu 23. Icyo mbanze nyibabwire kuko mu 23 yivanze n'abaturage, imbaraga bakoresha zose namwe mu bakongomande mwe murabe mwumva ntabwo bayirimbura. Hanyuma ikindi nabwira fere nyine nuko biriya bisaba processes ubundi mu 23 ikintu gishobora kuyigeza ku nsinzi cyangwa se mu 23 ariko nayo nubwo muri kunyumva ngo wenda ngo ntabwo ngo FARDC izayirimbura, ariko mu 23 nayo nta butaka bwako nk'uko iri kwibwira ngo izagabanyamwo kabiri Kongo ngo kimwe gice ngo igiyobore ikindi gice kiyobore, ntabwo bizakunda. Ntabwo bizakunda, ahubwo igishobora gukunda ni kuriya kugenda isesera ikajya yihuza n'abantu bashwanye na Felix Tshisekedi, yamara kwihuza nabo ikazasesera ikisanga yayoboye igihugu cyose. Ariko kuvuga ngo izacamwe igihugu kabiri ntabwo byapfa gukunda. Biriya biba ari ibintu birebire cyane, ntabwo byakunda, kandi binakunze yaba yishyize mu ntambara itazashira. Urumva umuperezida wese yageze avuga ati tubohoze ubutaka mu 23 yatwaye, tubohoze ubutaka mu 23 yatwaye. Ikizashoboka nuko abanzi ba perezida bazaza bakishyira hamwe naye mu 23 bakaba barasa nyine, cyangwa se bakaba barasa Felix Tshisekedi bakamwica cyangwa bakamuha amarozi. Icyo nicyo gishoboka. Hanyuma twigarukire ku ntambara y'Uburusiya na Ukraine. Intambara y'Uburusiya na Ukraine uyu munsi ntabwo ikiri intambara noneho y'Uburusiya na Ukraine. Iriya ni intambara ya OTA. Ni intambara ya OTA kuko urebye ntuza Uburusiya buri kurasa muri Ukraine, muri Kiev. Hanyuma Ukraine nayo iri gusaba uburenganzira bwo gukoresha intwaro zirasa kure ngwirase mu Burusiya Tel Aviv. Rero biriya Ukraine ni OTA iramutse yihaye uburenganzira bwo kurasa ibitwaro bigera kure, ni ya ntambara y'isi bashobora guhita bategura. Uburusiya bazaba bawukoze mu jisho nabwo wite burasa intwaro kirimbuzi, kandi buke ko ziriya ntwaro Ukraine iri gusaba gukoresha ari intwaro z'amarozi zifite amarozi. Njyewe mbona n'ubu ngubu nuko Joe Biden ureba yeguye uyu munsi wa none, Amerika isa naho wavuga kubera yuko Joe Biden yeguye, Amerika isa naho iri mu nzibacyuho, kuko buriya Joe Biden ntabwo yasinya amategeko y'intambara. Yemeze nka kuriya yaramaze kwegura ntiyasinya amategeko y'intambara, buri igihugu cye ntabwo gishobora gutera. Yego. Hanyuma rero buriya Joe Biden haramutse hato ubundi intambara y'isi yestaye kuba perezida. Buriya Harisi bashobora kumutora, ariko abagore barabagira ubwoba. Baramutse batoye Harisi, intambara y'isi ntabwo yaba. Abadamu bagira ubwoba, ntabwo ibintu by'intambara by'intambara irimbura ntabwo yabyinjiramo, ntabwo bajya babirimbura, ntabwo bajya babikunda cyane. Ariko baramutse batoye Trump ni umwihebye. Trump urabizi yuko akiriho yatonganaga na Kim Jong cyane. Yarageze no ku rwego noneho
urabizi yuko Kim Jong Un yateye n'ibibombe bibiri, intwaro ebyiri za kirimbuzi bakazibereza mu nyanja. Mu yandi magambo, Trump ameze nk'umusazi. Ni nawe muntu wavuze yuko ngo Afurika imeze nk'ingarane, binaza kugira ingaruka ku bacuruzi bo mu Rwanda, kuko bavugaga yuko Afurika imeze nk'ingarane bashyiramo imyanda. Kubera rero u Rwanda rwanga agasuzuguro, bahita baca caguwa. Urumva byagize n'ingaruka ku bantu bacuruzaga caguwa, bahita bashyiraho proje yo guteza inganda imbere yo guteza imbere inganda zikora imyenda mu Rwanda. Hanyuma baca caguwa. Ni byaturutse kuri Trump. Ni Trump wari wavuze yuko Afurika imeze nk'ingarane. Rero Trump aramutse atowe akaba perezida, Trump arahubuka. Mwitegure ko ashobora guhubuka ugasanga intambara y'isi irabaye. Biriya bintu ni ibintu ashobora guhubuka. Ariko uyu munsi wa none buriya ntabwo Joe Biden yigeze ayobora igihugu. Joe Biden igihugu cyayobowe n'umudamu we kiyoborwa na Harris. Kuko Joe Biden ni umusaza. Ni umusaza utazi iyo biva n'iyo bijya. Bara ntabwo baba bayoboye igihugu, ntabwo bavuga ngo Joe Biden yayoboye igihugu. Ariko Trump ni umuntu uhubuka, kandi ushobora no kuba muri gutya agahubuka akavuga ati wenda mutegura intwaro. Trump ndi gutekereza yuko niba mutora niwe uzaba uri gutegura intambara y'isi. Niwe uzaba uri gutegura intambara y'isi, kandi intambara y'isi natwe izatugeraho. Hanyuma Uburusiya na Ukraine, mbona yuko Kurunske hariya abanya-Ukraine bohereje ibitwaro kirimbuzi, nako bohereje abasirikare, hakaba hamaze kugwayo abasirikare benshi. Amakuru nkunze kubona nuko Abarusiya nibwo bwa mbere batewe kiriya gitero. Ariko kandi ndi gutekereza yuko ubu tuvugana Putin atazigera aneshwa. Buriya nibagomeza kumukora mu jisho azakora intambara y'isi, kuko Putin we yavuze yuko atazapfa atarwanye na Amerika. Ntabwo azapfa arwanye na Amerika. Rero buriya na Amerika ubona yari yagiye muri Ukraine, yari yagiye kwestara ibitwaro kirimbuzi ishaka kurasa mu Burusiya. Rero Putin ntabwo azasaza atarwanye na Amerika. Niho bishyira bigana, kandi nibatora Trump intambara izaba yabaye. Twigarukire rero kuri Thomas Nahimana, ngo turacyari ku ntambara, tugarutse mu Rwanda, kandi ntabwo twari tugiye kure, kuko Ukraine n'Uburusiya niyo mbarutso y'intambara y'isi, kuko Neotani none iri kurwana n'Abarusiya. Rero tugaruke. Thomas Nahimana nabonye yarakoze imyigararambyo muri Amerika, imyigararambyo ngo yo kuvuga ngo ntabwo ngo iyi manda y'imyaka 5 Perezida Kagame afite ngo yarayikwiye, ngo ahubwo we ngo yashyizeho guverinoma, ngo yashyizeho ngo guverinoma ngo ikorera mu buhungiro. Nabonye ashaka no kwangaja n'igisirikare. Mu by'ukuri Thomas Nahimana ni padiri, ashobora kuba afite imbaraga. Ngewe impamvu uvuga ngo afite imbaraga, umuntu ubona abantu ari gukorera mu buhungiro wa mugani akabona ministeri yuzuye aba afite imbaraga. Ariko ntafite imbaraga, ntafite ahamenera. Ubona yuko nabonye anandika ngo u Rwanda ngo rurasa naho rwapfu, ngo nabonye avuga ngo u Rwanda rwarapfuye. U Rwanda se rwapfu ni iki ubona wowe cyapfuye? Nta kintu ngembo ndi kubona cyapfuye. Ahubwo wenda wavuga yuko hari ibyari bihari wenda biri kugenda bikugwaho, ariko nta kintu mu Rwanda mbona cyapfuye ku buryo. Erega buriya iyo umuntu ashaka gufata ikintu cyangwa se
kugira icyo yica asebye icyo kintu ashaka kugira ngo ayifate. Niyo mpamvu rero ari kuvuga ngo u Rwanda rwarapfuye, ni ukugira ngo arusebye abone ukuntu nawe yinjira. nta kintu cyapfuye. Hanyuma rero numvaga avuga ngo afite gahunda ngo yo kwinjira. Nabonye ari kwinjiza n'ingabo, ariko kugira ngo biriya ni ibintu bya poroze ndende. Niba abazungu bamushyigikiye hari icyo yageraho. Buriya Rusesabagina impamvu ubona yateguye FRN ikagira aho igera, abazungu bari bamushyigikiye bamuha amafaranga. Rero niba Padiri Thomas Nahimana abazungu bamushyigikiye hari icyo azageraho, ariko akanitwaza avuga ngo mwirahira rya perezida ngo Paul Kagame ngo ntabwo yigeze ngo abanyapolitike ngo b'abazungu. Abanyapolitike b'abazungu se nibo bari baje kuyobora u Rwanda? None se we muri minisitiri we abanyapolitike b'abazungu nibo bari kumusunika? Wenda nicyo abashatse kuvuga, avuga ati abazungu banze perezida w'u Rwanda, noneho reka twebwe abazungu bashyigikiye tujye gufata u Rwanda. Rero tuzaba tubireba, ariko ngewe ntabwo mbihagazeho. Ni ibya Thomas Nahimana wivugira, kuko Thomas Nahimana yatangiye kurwanya leta kera, ariko ubu nta kintu arageraho. Baturage rero, umuntu duteze amatwi n'ayo makuru y'intambara twari dufite, ibiganiro byacu nakagaruka. Murakoze cyane. Yes. Twese rero turabasaba gukora subscribe ndetse no kudusharinga, inkuru zacu zikabasha kugera hirya no hino mu gihugu ndetse no hanze yacyo. Jye mwumva ni Mushimiyimana Innocent.